السلام عليكم أهالي العزيز. مخابن ام جارك نخوش لپیشبری وی لورا بوبالات کارسات گلک مثلا چی وات سر گلی ما ملتی ما وی ام ویجه 24 ساعت نزدیکی 48 ساعت چی ویه نزدیکی 4000 انسان مخابن وفات کریه یا جیم ویجه شهید کتی یعنی مخابن از بیم وری خویای وی این زیده بلکی نزدیکی 10,000 شیوه لورا هین گلک جهیه دولت هین دست ناویتی وریاجی آلیکاری نگیاشی وی دریجی هنگ جیبه کی نگیاشی کن منداج بلکی میوی دکن چخواسی وندایی ما یا جی انسانی ما ضرر دیبه چخواسندک دیبه باشه و انشاءالله انسانی لحیویا لبندا خبرک باش و خبری خوش بسینن ایجا چما و مثلا وری مزن چی بو لورا بلكي هناك عذري ما قبحتي ما جناه ما هذا لورا جناه عمومي به يعني خطايا ما خطايا قل عمومي به هنكي مصيبة جي عذاب جي عمومية قلم بريش هذا يعني تيسر ملات كشي طبعا نجبو حريمة كاش بيلقى كما بلكي جبو هم بيجي عمومي إنسانا مسرويد بيجي فابو بلاتا جا سريمة أمزانن عذاب يجي يمجي بوبلات يجي فلاكت بسري مرا عمومي به جنسي يعني بلا جناه من معصيتي مجي عمومية بتشتي سريمة إجا تشل مرا كيف لازم مرا شربك شاوا جناه ما نباشي ما خرابية ما عمومي بو كلام بري بو لازم توبة استغفار مجي عمومي به لبلي كار خاصي بيشتي في مسألة هشياري شيء بمزوين زانم کاش خواه انسانی ملخوفه گریا قبحتی خواه کماسی خواه گناه خواه دیته اموی نزانن هر کس شغل وجدانی خواه لنفسه خواه بنا رچیتره لورا مرا تمی هر چتا جهنه کدنه هیوی بکن نابه خطای متیده یم خطای خو نابینم جداوی جهن کدنه او تنی تیبر چاوام یا خو نابینم یا جی بنجل تکم نخواست ببینم او جي خطا مرا خطايا خو گناه خو نبينه منين برچاوا توبه او استغفار او جي جنابه جبو مرا انكي لخو فكره لگناه خو بنره ومرا سر بفكره تفكر بك ومرا سر جي كاميرا كان چاوا بك چاوا خو بدا فكرن سر بسكنه لو رام بيجي فا هاوي شخصي اللي بلي هاوي عموميا بيجي هاوي في كارير على قداره یا جی رایدار یتکلی وانا جی گروی خونه کرد لازم او جی خوبه گرن یا جی متحد و مهندس و آوایساس او جی خوبه نرن خوبه گرن کنه هیوان عمومی هنه قالوا قريب جموع جي توبيك مثلا يا جي انفيجن وابي في بشار بك لازم اوش سروي بسكنه اي اداره وان چما خوش اداره نكري چما اواهي انشاء داري بلديه خواري وان الخوجي نارينه مخابن لو روانا عموميه واجي على قدرتك لازم اوجي لخو بنارن ليه بلي اويل خو بنارن نرم نزان شو لولا بريجي مثلا نشيد بو بريجي ما نتيجه ورياجي بوبلاتي وراتي سري كلمه مثلا الاسطنبولي فتويدا نيجي حفظ 11000 انسان وفات كليه نودون هذا وزبيقي كما تشد درجه درخصم نزان اللي بلي يجي ام بربيش انا شنو يعني تشنو بونا ما أميرو دنارن تمام شو خاص آواهية كم خراب به الوشابن نهجي تدانه مثلا العرازي زينه في جاري الحمد لله برتشكي مزن شنو ومشدة داوي مزناهي وبر حسكر لي بالي واري بوبلاتك شنو بو إنسان وبر حتى وفاتنا كرزبكي لي بالي تسي آواهية هاتو فالاكرن أول وشان جارة داده أول وشان اللي بالي وقت ما قلت تشين أفاهية نوجي تدنا مثلا قالك ملت ديوان هناك أفاهية نو بعدي ربويك يعني جوه كركم الخوفة قرن فاني في شاد الخوفة قرن يا رايدار شوا دستوري إزند لازم أوجي شخوف برسن نفسه خو برسن كما افتشا شيء بوين كما أمبيجي تيمي ما اكيبي ما نحاضرين هنا قندا قالك جي تصنع فيتني لازم تشيفه
ایجا هاوی شخصی چل مرد که از ویجی سویت شاویجم وقت ما قومی توبه استغفار خو بکن تشتی عاجل لازم لازمه چنه وکای خوارنه جلجی لیماینیه لازم مرا عالی برای خو بکن دستی عالی کاری دری جوان بکن لازم مرا جوان پر دعا بکن لو رشفه که تنیجم عربی دما امیر و هاتنندر براستیجی پرزوره نخواستم یه عربی وانشتونه امکانه وانشتونه قالك يعني كان بعد شغل دكاني سينا بكرة دهنا بكرة قالك يعني جبوا يشخص يستي مرتي مرة جوانا دعاء بك ودستي على كاري دري جوان بك جوانا دعاء بك تشج مرة قديا نك مرة بس بير هناك سازيا يعني دولتي اللي بلي مرة شخص يتي ده مرة شخص على كاري بك از باور ما يو باشتر به لورا ايرو احتياج جوان پیوستیان گلکی به ویشایی ویکاریه بلکی نانتونه بخو بلکی سرما ده و دقفلن ام جی هندور عربی ده مرن کایم خو محافظه کرا جبو خوده جبو رضا خوده چیز دسته کتی بکه و بلزگینی یعنی نما هکدن دوانی ایرو سبه یعنی چیز دسته مردی مره بکه بیزنا خوده مجی بکه ونجی بکه در دورا خوش بویجه هاو نگ مرک پروفیلی خود دروما خود یا جنبه حساب خونی جواکی تنی پار وکم مرا شخصی خوشی خود تخناف و وی هاوی عالی کاری هم مرا خود نخناف مرا تمین کدنی تخناف افکار نامشه جوای مخصص وی جوار پار وکم پر دعا بکن و زاروکی خود تنبیه بکن که وقتا عدهش چیه به مرا مالی چر بکه خانی مرا نسالم به مرا نکوی چیتره ای سالم بکتی دیش خور دعا بکن و وقتا عرتش چه بو مرا مالی ده چه پوزیونی بسینه مرا خود چه عجیب ده خواه لسروی بسکنه زارو که خواه آگاهدار بکه چیتره بنارن ماتریال در و لبد سیوهی الانترنتی بربلاوه شخو بنارن و گوری و تفدیر آخو بسینن از خوازم و تنه ویجم جه بچکیز بیشتونه حتی ویدیو قدنی امانتی خدا بود